سوزان کملی کیفو خوشی کت جیهانه شاهی کت ناوی دلی بهار ها تو خملی دشت و سوزان کملی کیفو خوشی کت جیهانه شاهی کت ناوی دلی پیروز به جشن سر نیسانه دست بکاوه بهاره پیروز به لذیت خانه پیروز به جشن سر نیسانه دست بکاوه بهاره پیروز به لذیت خانه جشنا قدیم دیساد روژا گشل مهلات دست بدن هویگیتی جوره مزگین و خلات جشنا قدیم دیساد روژا گشل مهلات دست بدن هویگیتی جوره مزگین و خلات پیروز به جشنا سر نیسانه دست بکاوه بهاره پیروز به لذیت خانه پیروز به جشن سر نیسانه دست بکاوه بهاره پیروز به لذیت خانه پیروز به جشن سر نیسانه دست بکاوه بهاره پیروز به لذیت خانه سال همان دمه نور دبار الهرمه واره وابو کلمه وگه بهشت الجیهانه هر سال همان دمه نور دبار الهرمه واره وابو کلمه وگه بهشت الجیهانه پیروز به جشن سر نیسانه دست بکاوه بهاره پیروز به لذیت خانه پیروز به جشن سر نیسانه دست بکاوه بهاره پیروز به لذیت خانه پیروز به جشن سر نیسانه دست بکاوه بهاره پیروز به لذیت خانه بله تنگه مته گلو استاد بیزم بله مامسته سلاف باورم مدرس به وشانه کر استرانه که جوش استرانه شیران تولان چهارشنبه سر نیسانه بله مامسته سلاف کرده هزین عزیز بینرین هجا وکی اندزان رزوشان کرده خانه اکادمی دومه ایروژی به مجاره که گرینگم پیشبری ونه نوی وشانم دانسینا باوریا ازدیاتی و چهارشنبه سور پیشی سپاسیا مامسته کمال تولان دکم کو تناوی قاسکار و باری خوده منش کنند و بو میوانه من سپاس مامسته دوباره سه بار سپاس شما مامسته صحت و باش انشالله باشه که سپاس کن هیوی خودیا هم کارم بابرا وقتی که خوش در باست کن اجی سپاسیاوت کن که بخواند هم کارم دنگ خواهدینه به اکران نجودم گلک سپاس مامسته بله از پیشه که بحثه هریکینا و شانه بکم بینرین عزیز انا ما شغل 4-5 دقیقه زیب بکرتاسی بحثه جیانا مامسته کمال تولان بکم پاش رجی و شانه که اینتراکتیف هلا باوریا ازدیاتیه و چهارشنبه سور پرسو برسبه ما و هبن
هەری داویژی پرسیان وە هەبێ سەرچێتێ بنویسینن 10 دقیقەن داوینژی ez ê ew pirsana ji mamoste bipirsim bi vê rengî heke mamoste ji bo we jî guncav bim dest pê bikin kurtenasîna mamoste wekî kurdejiyana mamoste Kemal Tolan mamoste li ser ew kê berhevkariya zergotina Kurdên êziyatiyê dixebite û her wiha 1955 der li gundê Şimzê ji dayîk bûyî rast e mamoste gundê Şimzê belê mamoste 1968 de an 55 de mamoste 55 55 belê mamoste û dibistana navîn jî we li Qubinê bi şêriyê we xwendiye rast e mamoste li gundê bi şêriyê ew kê 1970 de jî xwendina xwe li dibistana navîn ya Qubînê xelas kiriye mamoste Kemal Dolan û paş re jî di salên 73 de jî qedandiye û hatiye Almanyayê Rojavayê Almanyayê ne were mamoste 73 حتى 76 Belê ليسا الويران شارع نقدان دور از 76 جهات Almanya belê belê mamoste mamoste gelek karo barên wekî rêxistinî kiriye û her wiha kursên fêrbûna zimanê Almanî jî ders daye li Almanyayê li bajarê Oldenburgê belê durust Tana ji bo êziyatî bikaribin kevneşop û ola xwe naz bikin netawa xwe naz bikin jî hem xwe bi rêxistin kiriye û hem jî derûdora xwe her wiha gelek gotar û lêkolîn jî kiriye di derbarê êziyatiyê li gelek malper rojname û kovarên Kurd û êziyan de jî weşandiye heta niha jî 13 pirtûkên ku hatine çapkirin hene mamoste maşallah qewereyekê zêdeyê saeta we xweş ji vana jî hema kemsê de ez piçekî behsa wan bikim hinek ji wan 3 çap 4 çap heta 6 çapa jî heye ez bawerim dîroka êziyan a ku ad dokumentên zergotinê de çapa siya kirî ji weşanên nayê nasandîna kevneşopên êziyatiyê yek nasandîna kevneşopên êziyatiyê duyem gengeşe û sedemên ku êzdî bilêv nakin biborin ew jî ji weşanan nayê her wiha çîrokên ku şahidiya kevnara mîtolojiya êziyatiyan dikin hevpeyvîn nirxandin û bîranî hinek êzdiyan ew jî ji weşanan nayê derketî di êziyatiyê rênîşanên mirinê ew jî ji weşanxana doyê derketî 2024 ji bo hezkirin û fêrbûna Kurdî xebatek wê wisa lê nehatî çapkirin mamoste wê kengî bê çapkirin gelo درست حتی خودی خود ببینه حتی خبات راستی خودی خود ببین belê mamoste pirtûkên zimanê Almanî jî we çap kirî mamoste pirtûkekî ji bo gelo ew pirtûk Almanî Kurdî an xebateke çawayî که گاودن او تنی پرتوکه که جبو خریبه آلمانیا بجیبونه و هاتنه لآلمانیا دخوازن مافیا رونشتنه بستین دست پیکی ده پیوست به اگر لفری زمان آلمانی ببین ایده او تنی جبوی وان کسین پنابر آنجی خریب هم بیجن کدات آلمانیا ما او جبوی متود دیداکتیکی خوی و بوی زمان فیرکرنا زمان و حسن کردن زمان آلمان یعنی زمان آلمانی گلک گرام بوش دست بکیره مل جبوی وان کسی خریب کنو هاتی مجبور وان گلک حسن کرد یعنی بوی پرتو که زیاده عالی کاری دا پانه برا کو ریاخ و وقتی وقتی بکر تحصیب خواب دناس کردنش belê mamoste saet xweş gelek spas yani bi kurtasî ji xwe min behsa ez berhemê bikim weşanek têrî nake mamoste êdî zina we bijî em dest bi pirsan bikin mamoste ji xwe navê me weşana me baweriya ziyatiyê û çarşema sor pirsa yekem ez dixwazim derhekê çarşema sor
کی سبجی çarşeme vara çarşeme ایرو اون دکارن پیچه کی آگاهی بدن در حق چهارشنبه سورده هن آگاهی بدن ماموسته باشه سچاوا و پیشین جبر و در اف در فتا و دامن اسپاسیا همو بر بسیارین کردی خانه اکادمیه ین هجا و ماموستا برس و سباختوات کم که کش بوده گلک خوشم کو و من وک نویسکار و لیکولینرین کم نشو پیزدیاتی در خستنه پیشبری تماشاوان و گودارین کردی خانه اکادمیه ین رزدار از ایدا چهارشنبه سر نیسان یا صبح لتوایا ازدیان رهانیین ازدیتی همو کردستانیان و انسانیتی پیروز دکم هر وسا جناب تمام مستوصف و کارمند متوا همو با بسیاری تماشاوان گودارین کردخانه اکادمی پیروز به از هیوی علمدار و ولدارین ازدیاتیت کم که او راضی بن از ایرو چند سبقان جوان قولین کو اوان دانه من بخوینم هر وسا هیویج لیکولینر و زانینی کو من نرینی وان ده توایا بر همه خود وقت چاپخانی دانه خوانه کرن بزانبن از لوره جبر که ماسیا وقت نکارم ناوین همو چاپخانین و یک بیک ببیجم لی بدستور و با از دی ساعت بیجم مالاوا و خودش و راضی به خدمت و قبول به آواتر ماموسته گلک سپاس دارم بله گلک پیوسته بینم که برای برو تماشاوان و گودارین کردی خانه اکادمیه بزانم که از وقت برای کار و لیکولینری ازدیاتی دیدم ناس کرن از نه علم دارم آنجی نه ول دارکم بلا اوجی بفهم کرن جبو وکی گوتی پرنسیب آمنه ماوش باوتو لیمت گلک دهات کر که وصف ما مستوصف گلک دهات کر که ایرو یک جوان اولدار آن کسی که خبات و برهمی من لبر اندامین آجواقا ما پچوک دانه خانه دو سوان ده برسبا من پرسیم بریم کردی خانه اکادمیه نیجا رزدار بدانه خوزی او بکنم بچه ما مسته تماشاوان گدارین رزدار از خوده هیوی دکم که او جی تندرستی و بطایبتی جی کخ کامره بمن علیکار داکو از کاربم بس با توایا پرسیم و هیجان گوری نیرین خواه پیشکش بکنم بله ماموسته از باش بارم گلک جوه خواندوان من یه رزدار دزانم که من نیرین خواه یال سر ایدا چهارشنبه سر نیسانه گلک نشو پوتاویا جشن ازدیاتی دبریا دهین سالان ده دگلک برهم و مدیان ده پاره کرنه از نهاجید بیجم چهارشنبه سر نیسان دستپیکا بهاره یا کوکا جشن نوروزه یا و چقاس نه فرمی بجی روژا بطلنا ما ازدیا یعنی هنا نبیا فرمی ام سر دلی خود پیروز دکن و که روژه که پیروزه ده ازدیاتی ده اوجین او روژین لگوری من نججنا سری سالا ازدیاتی از ویجی بتیبنی و بنی رش بکم که گلک جوینا که تبلی هفت کن از ویل بیشم ده وکی دینجی که من سر وی مجاره جناو علمی ازدیاتی گلک تشت برهف کرنه دستور ها به همه حسیب بیشم پیشین سر افراندنا دنیای یعنی وقتی روژا چهارشنبه بله ماموسته من کیف خوش من ماموسته لگوری که تگیشتنی که مش علمی ازدیاتی فهم کردیم خودش بر نورا خود تاوسی ملک دروجه که وکا روژه که ایرو یعنی وکا یا صبح روژا چهارشنبه کتیه 25 ماه قانون قدیم ده آفراندیه ام ماه قانون قدیم یعنی مجرد بیشن قانون قدیم ده حساب نامه مت ده سالنامه کم ده یا تید ماه 12 یا ایسال که مثلا بیشن یا میلادیه یعنی او بسر و نور خواه جانی مگوری تاوسی ملک به هیا خوده یکمین چهارشنبه سر نیسانه ده که وقت صبحیه نیسان آمده یا تایبتی نیسان آمده یعنی لسر ارده دار بونه
و دنیا بوان سر و کرامتا سور بیان و گیان تیه سر ارده و ارد جیان دیتیه اینجا لما جی ام ازدی هیجی لگوری گرا روژه و سالما فلکی هم بیشن اف گلک تماشاوانو گداره ما هیجا بلکی نه ناسبه و هنک جمعجید به زانن یعنی هنک علمدار و زانه مجید بیشن سالنامه مانگا ملک فخرتیم تبایا عید و عرفات وی چید کن روژا چهارشنبه دی ازدیاتی دا روژا هری پیروز و جشن سر نیسان آنجی چهارشنبه سور هر سال وی روژا صبح دا تی پیروز کرن یعنی ماموستا لبر پرسکی از کارم بکن ماموستا یعنی وکی ماها نیسان آوریل یعنی هفته یکم کو تعقیب دکه دشوپینه او چهارشنبه یوکسا هفته دویم یعنی قاعده یک وره هیه گلو ماموستا بله ما گفت یعنی لگوری چهارشنبه لگوری سالنامه ما یا که هم بیشن سالنامه فلکی آنجی وقت ما گفتی مانگاش ملک فکردین او چهارشنبه لگوری سالنامه ما یکمین چهارشنبه بود که نیسان یعنی او یکمین چهارشنبه دکاره ببه وکی مثلا سبت 4 دیوه دکاره ببه 7 دیوه دکاره ببه 8 دیوه یعنی لگوری سالنامه ما یکمین چهارشنبه سر نیسان ده تی پیروز کردن سپاس ماموستا مخواست از برا زلال بکم و خیزه که سر برد ولی سر چاوات شده نابرس سریم سر چاویم اینجا ده زانینه ده اف زانین اف چه که بگم دیجن اف نج باخاتینه من وکی من دست بکه ده جی گوتی جبا قول و بیت و دهای متینه گوتم ده قوله ده بطایبتی جید قوله مهان ده سبقات چاردان ده تی گوتن جی قول فخری زرگونه هری به حرف و یه بناسینه روژا بنیاتا وی دنیای دانینه او روژ بخواه قانونه تدید مبری بگا نها گوت دنیا ده روژا دنیا ده قانونی ده هاتی افراندن او جی علمه میا و ام ازدی جی ایمان خواهش علم ناست کن یعنی اگر شکی مهابه و علم قار نکه دوری علم کتی بلکی امن راستیم دیسا که هر وسا د قول افراندنا دنیای دما قول افراندنا دنیای هم و دو سبقه 27 ده جتی گوتن خداوند ما اینه کر اساسه و شمی بریه کراسه چهارشنبه کر خلاصه اما قول ما بیت ما سبقه ما تی گوتن چهارشنبه کر خلاصه پر باش بله اف قول نشان دادن که دسپیکا بنیاتا دنیای و پیروزی رویا چهارشنبه ده ماها قانون یعنی قانون قدم هیا بامه ماها دوزدایا و قانون تخ هیا ده ناوه ماها ده زمان کردی ده هین گلک هوای بشیوای زاراوایا بلکی تی گوتن یه من چتی کمت علم و قول خود کرم کریمه دیتیا اون یعنی بیشن قانون قدم قانون تخ یعنی بله قانون قدم ما گفت یا دوزدایا و قانون تخشی یا ما یکیم بله لما از بیشم حساب امو عید و عرفات روژی و جشن نزدیاتی جی لگور یا وی مها قانون قدم یا کو بویه دسپیک افراندنا دنیای هیجی تی گراندن یعنی همو عید و عرفات ما و فرض سالنامه ازدیاتی جی بدیتن عمل یعنی وقتی گوتی ما هنا ستاندارد تنه لی ام برخدم لی کلین دکن کم بگیجنا سروی آرمانجه بدیتنا من فرض سالنامه ازدیاتی جی جوی مهد دست بکن بله یعنی اول جی برتکه که قد بیجم چهارشنبه سر نیسان نس چهارشنبه سر سال ازدیاتی هم از لگوری قول و علم بیجم یعنی از لگوری ایمان خود بیجم ایمان خود چه ناسته من ایمان خودش قول ناسته از به گوریه دیسا پیوانا گرا فلک و تفگرا روش برای خودی و ملیاکتان ده دورا دنیای تی گراندن ده بس سالنامه مهیا هری راست یعنی وقتی که ام لگوری سالنامه خواه یا کونار و یا دگوری دیتنامن و لکولینه من دیسا یعنی که هاوینه مروباتی به اولامه یا کردی دست بکریه او جی تیوی مانه که او جی یا روزنا سالنامه درست یا کلم اوه
بس هر پشتی وینا که دی هر کسی هر قوم که هر نتوه که هر بیشن هر مکی لگوری خواه سالمه که دو ملت کی لگوری خواه سالمه افراندنه چه کنه دبی ما مستعزی بچکی درست کنم لما گفت ما از بزود چم وقتی تا پرسید تا ببره استغفر الله ماموستا وره باش دیچش خو تشتکی از مرخ بکم از زید نوره بپرسم ماموستا کرم کزا چاله دبی باش بزنی که کو چهارشنبه سر نیسان او روزا کو جیان سر و بنی عده دست بکی یعنی اول گوری قول علمی ما گفت یعنی وقتی کو جیل گوری میتولوژی ازدیاتی پیروزیا لالشی یعنی او روزی پیروزیا لالشی دست بکی یعنی او دماغو السر و بني عادي جياني دست بكريا يكمين جال لالشي أزبار في كلام كده ترى هذا لالشي ديتيان. أم الويل جوري شد بيجن كاكي ما مستا أم بيجن أم بيجي الجوري قولي سا ماك دكن كوب دكن أو جي قولي زبوني مقصود زلالتي قوتن ود بيجن بيشتي 1000 سال بجمارة حتى لالش جور ندا تخواره عرضه بخوره نگرته هجاره دما کلالش دهات پیشین دبو چند و نباته بخوره زیان دیه کنیاته یعنی اب همه ما قول مدمان کتکه اوش نشان ده که جیان در روژا چهارشنبه یا سر نیسان ده لالش هاتیه بلاف کرن یعنی ولی ما مسته تماشاوانو گدار نیجا این اکادمیه کودخانه یعنی این رزدار از جبر وقت من یکیم نکارم تویا بیتا چهارشنبه هیا بر وقت نکارم و بیتا چهارشنبه سبقه تبی بخونم وقتی گویی از گلک خمگینم کو هیچ گلک واتا و نبین روز چهارشنبه تی زلال دب بخونن یعنی هنا كيجي باور ناكن نكارن بخوين ويد قولي شيروبا بكن لغوري زانينا ما العلم ما كما قلتي ام علم ام ايمانا خوش علم ناستكن دوي بيتي دجي زلال دبا اف قلتني بري بيغم قلتي يعني بله ما مستم پرسه بچوک در حق چهارشنبه سورده پاش از در باسی پرسه دم به ما مسته اگه از نوهبه از چند هوا کدنی در حق بلیت کلمات برسافه بکه بس اجی بردوام وین پیروزی چهارشنبه بچن به هوا کدنی جذب بشه بلا ببیج ما مسته از پیشتی جناب و گوتنای و خلاص کرد از بپرسیم ما مسته پرس کرد باش یعنی ام ازدیاتی به تایبتی جی پرانیا اولدر روحانیه ما ازدیان و بیتا چهارشنبه باش بخوینن او بزانبن یعنی اتشک ما گوتی چوا پیروزنش بچه ام دجین چهارشنبه سر نیسانه یعنی بیتی ده دوی بیتا و مقال کری سبقه چهارشنبه سر نیسانه چهارشنبه سوره چهارشنبه زره چهارشنبه قره و هر وکی دن همه ناو چهارشنبه لگوری دمه پیروز لگوری خوزایا و اینا که حتنه بناف کرن یعنی من نه تنه چهارشنبه که سوره و خلاص گلک چهارشنبه بیوان ناو خوزای جی وقتی ما گوتی افرنگ جی خورنگ خوزای نه و علامه جی بخوزایا از هیویش علمدار و اولناسین ازیاتی نجات کم او جی باش بزن که او نسوجه سیاستی اب تایبتی که هیچی گلک ازدید بیشن اف ججنا چهارشنبه سر نیسان دست بیکا سرال ازدیاتی اوش باخد بیشن و هر روزا ایدا چهارشنبه سور و ایدا نوروز یا که وقت دست بیکا دمسال باره تیناس کرن دی بیشن نیامه افنک انا کسی مجی وساد بیشن بیجا همه سروی مجارجی بدرباس بن که لگوری میتولوژیا ازدیاتی چند که نشوپه که ایرو را چهارشنبه پیروز دکن چنه یعنی از وانجی چند هوا که کرم که از الخدیم یعنی لگوری برهف کرنه من ملبا علم دارا و جناب زارگوتنه مدانه بودن ما گوت یعنی سر و نورا تاوسی ملک هر سال جاره که دروجار چهارشنبه یکمین ده گود که و سری مها نیسان روجلاتی ده یعنی امروز روجلاتی هم کارویج بخاربین جبا خودتین داری سر عرضه لارشد بنیانی
ملیاکتان ام بیشن که کوسب امام استجان یعنی وقتی ام بیشن دهر سر عردید بین بلا هر کس بزانی به ملیاکت ازدی نات نسر عرده سر و کرامتی وان هاتنه یعنی ملیاکت کسی که وان ندیدی و کسی نزانه رنگی وان و وقتی گوتی شمانه که کسی نزانه ولی سر و کرامتی وانتی نورا وانتی لما شی ام بیشن خودی بتره ملیاکت تره روحیت آوان نوره ماموستا بله يعني روحانية وانه كان بيج نورانية وان يعني او باطنينة يعني او نه تشتكي مرف ببين يعني ظاهرینه بله بله باطنينة يعني وقتی ما گوتی دوی روژه ده تاوستی ملک درجه چارشمه ده حواش آدم را چکری يعني او جي سيدي بنجر ام باور دکن که روژه چارشمه داتیت چه بیا روژا چهارشنبه روژا جماعی دعوت نبی همو جشنین ما یه پیروزه یعنی ما گفت بری بگه ما گفت روژا ازدیاتی ده هری پیروز چهارشنبه روژا چهارشنبه روژا شوشتن و گرا جن و پری ملیاکت یعنی گوری با جامعه جبر واقعا بیاره این پیروز ام ازدی هجی تایبتی همو روژه چهارشنبه نه روژا که چهارشنبه تنده ده همو روژه چهارشنبه ده چهارشنبه ماه نیسان ده دکنه جماعی و دعوت نبی یعنی نه تنه چهارشنبه سوره پیروز کن توایا ماه نیسان ده دعوت نبی جماعی تنه کنن ام از دی هجی ده توایا ماه نیسان ده تو دعوت ناکن که کو دعوت نه کرد نه دعوت نه چه کرن و ده همو روژه چهارشنبه ساله دجی ده همو روژه چهارشنبه ساله دجی تو جاری مارا جن و میران لیزدیاتی ده نای برین نه بره او جی ده اواگاهی من نزانی بو ماموستا تایبت اواگاهی من نزانی بو بله ولی نه روژه چهارشنبه ده توایا روژ ساله ده مارجی نای برین روژه چهارشنبه روژه بطلانه ازدیاتی امید کرم کلمه بود یعنی هر وقتی دن یعنی داویه ده ساعت داویه ده هیویدارم که خدا نوی عیدا پیروز ما همو کردستانیان جنزانی و ایریشم دجمنان هزی تتر بپارزم ایشالله آمین ماموستا ایشالله سپاس ماموستا گلک سپاس ماموستا او شخو وشان ساعت کتیری نا که ماموستا گلک پرسیمیجی هیه والله ابجی باید کن و باشان جی امی وید کن بچه که تماشاوان گداره مجی وقت بد نخوا و صبره بد نخوا که امکار من چند گود نخوا ما را پار برکن یعنی اره ایشالله صبره بکشینن وشانه که بچه که 20 دقیقه نیم ساعت دریج ببیجی پرسکریکتون از باورم مجی وکی وشانه که وسا ذکری ام پرساخویا دویم بکل ماموستا ماموستا لسر پاشخانه و دیروکچه باوریا ازدیاتی بچه که اندکارن آگاهی بدن ما بله ماموستا سچانیم سسانیم ماموستا لگوری دیتنا من استم جان ندویجم لگوری دیتنا من جبوک و از نخوازم تی که من مجاره علمدارا نخوازم تی که من مجاره وکی گوتی کسین که وشخوا هین زانتر دبینن از ناکبه بجاره وانه کاستیم لگوری دیتنا خود بیجم و لگوری زحمت ما دیتیا جبو برسوا وی پرسا وی ماموستا دوی امهنه کی بکمنا ناف خزنیا قولیم کمناریه نزدیان وکی ما برنا باس کرد ده قولیم باوریا ازدیاتی ده زلال دبه لالش مکانه کی پیروزه و بارم جناب وجی چکر دیده وقتی دکنم کردی بله راست ماموستا جبر که خودی و ملیاکتین اف دنیا یعنی اف رشایت دنیای تیده میاندنه و جیان السر وی عرده دست بکری یعنی ما برای ناجی گود جبو ضرر کردن وی نرینه جی دیسا نه نرینه من نرینه قول ببیجم جبو که از ما کم از وقتی گوتی از تنی خدمتکار و برکارم لی خودی مشاش نکرد گوری قول از ببیجم ده سبقه که قولی افراندنا دنیای ده دویجه که کم خداونده ما گمی آجو یا جکنار چو بر کنارا یعنی جکوشه که چو بر کوشه که آجو تلالشی گوت اف در حق وارا سلطان ازی خوش ری برم سبقه دجی دویجه یا ربیت دنیا چکر ده دنیا بخیر انسان تی ده دجین بتیر شبین رش شبین تاری چین نما گل جباری
ابجی پیروزی آویه دیسال گوری هنب که نشوپ ازدیاتی زانین و هبونا دنیای بری افراندنیا مرو واجی هبویا لگوری هنب که نشوپ مدن خانه کرن اف تگیشتن به تایبتیت قولین کمنار این ازدیاده به آواکی زلات تشیرو بکرن اگر مرف جوان فهم بکن به تایبتیت قولین وک عرض و عزمان قول افراندنا دنیای از نفتیجی ددما تماشاوان و گهداره ما بلا کرم کن برینو که اب گوتنه ما دور دار تلده مکتوبن یعنی افراندنا گردونی ریخسنا اسمان و عرضی و پرگلا همو با آواکی فلسفه تشیرو بکرن یعنی با آواکی فلسفه تب تشیرو بکرن او قول نشان دادن که گردون بری مروف جی هبویا یعنی گردون بری انسانیتی بری مروتی هبیه و زانین وک هزک بنگهین تدیتن ده قولا ده بیسا گوری زانه گوری از زانم آمسته اف دسپیکا دیروکا باوری از دیاتی ده قول آفراندنا دنیای ده قول مهان ده مگود قول زبونی مکسوده ده قول 1001 ناوی ده و قول شیشمس و هر وکی دن یعنی بده دهان قول مهانه تبجید دوان ده تشیرو وکرن المجانه بجا ده ازدیاتی ده روشپرستی یک جبن باسا ششمس کرد گرک همویش بینه سر زمان ازدیاتی ده روشپرستی یک جبن گهین باوریه و رول ششمس وک سمبول روژه گرینگه بله دبی همویش ایشی رو بیان الگوری زانیان خواه بیجم او ششمسی که ام باست دکن یعنی خودان روژه او وکی گوتیش نورا خودیه یعنی سرا خودیه و او نهاتیه نکتیه رهی عبدکی انسانه ما شمسکی بنابه شمسیه او جی خدانکی ازدیه او جی بگوتن بله اینجا اب اولیا بریا یعنی وقتی بگم بیجن اب قصد کمنه یعنی هر کس بیجه گره مرازه یعنی اب باوریا ما خودی تنید زانه چه قاسید بریا گره مرازه ده پیدا بیا و جیان پی دوام کریه او تاریخا متنه یعنی انا کسی که تاریخا 12,000 سال بری گری مرازه چقدر تاریخا وان و لیکولیوان و زانه همون بگوت 5,000 سال بری انا ام بقول دها وکی گوتید به علم خواه ازدیاتی ام بجن کرم کن بابو بری خواه بدن ناف علم ازدیاتی و نی ببینن که نه 12,000 خودی تنید زانه چقدر بریا 12,000 وکی من گوتی جیانی لالش دست بکنیم بجا لگوری زانینا من تیگان اسنما جباقا ازدیان یا هری راست یعنی تیگیه که لگوری زانینا من یا هری راست تنی اتن اولیه یعنی ام کارم بیشن تیگا اتن اولی لیکولین اکادمیک تا پر تیب کارانیم پر جاران جیش بوان جباقا تیب کارانیم که دوان ده ناسنامه اتنیکی و اولی به هفره پر زیده گریداینه یعنی افجی دلنیرین اما یعنی بتایبتی لیکولینی من تماق دکن و اف تشتی که بریا ویگا جی تثبیت بو اما بتایب به هفره گریداینه یعنی هم اتنیکید و هم اولی به هفره گریداینه دوید چرچوه ده پرانیا لیکولینران جواقا ازدیان و کمک اتن اولی شیرووت کن یعنی افجی اکادمی کرم تایبتی لما پاویسته همو کرد و گلین جهان بزن کو ازدیتی نتنه اوله بابو او همان دمه ده ناسنامه که جباکی چاندی و دیروکیه ساعت خوش مامسته به هف وی گریدانه دتینه گریدانه جبر به یکی تکلیت نبرا کومو اوله ده لجمع ازدیان پرزیده خودتا یعنی برالی کلیم بکرم کن مخابن که مجمز زانن کو بیرین دیروکا ما ازدیان گلکی برین نتابونا کردوجی هبونم او جی گلکا زلالی ببه جبر وی که دبی ام نقاش لسر ناسنما جبا که براستی جی خواه بکار بینن که نتوا ازدی زیدتی ستاتویا سیاسی نشان دادم نیروی سیاسیه یعنی بله مخابل اتنیکا ازدی آلی چاندی و دیروکی یا جواکی ودبیجن
و ازدین اتن اولی جی تکلیا نزیک آ دنابرا ناسنما اتنیک و باوریا اولی دا دیارد کن اوا گلک جمعت زانن که داگر کنین کردستانی به همدا خواه نیشتنه تا اول سر کریار نوان ین در مروایی بنرسینن بله بله نها دست مده زیده برهمه نوزکی و دفکی ین که بحثا و ناسنامای جواکی دیروکی چاندی و خرکرنی کوچبریتی ایش و آذرین ازدیان نشتجین کردستانی هری کم بکن نمانه که کن مخابن بخمگنید بیشم که مامسته جان کم فاکولتان و زاننگه هاجیم لسر ناسناما میا جواکی دیروکی چاندی و سوجه قرکرنین مه لکولین کرنه و او دهشی خود اشتنه یعنی کم پر کم بله او جی بلد بانگک جبان آخرمیا بعد خوش مامسته لمالا خود آوا دزارگوتنا بده مامسته وسب تماشا گودار نیجا دبکو گلک فرمان ارشید سر جباکه ازدیتی کو به سینور هاتن نموشاندن یا کو آرمانجا خواه هبو یعنی او صدم هبو او جی رادسکرتن و تنکرنا جباکه ازدی بو یعنی او ریشی وانی کم جبر وی جی لهمبر وی نجاتگریا جباکه ازدی جی یک چارنوس خواه هبو کو لهمبر ارشکارم بسکنن بکبن راپرینی و البر خواه بدن میرخاصی لهنگ ازدیان لهمبری با هاویتیا ارشکارن البر خواه دانم شر مان و نمان کرنه به هزارم پاراستنا رومتا خواه دکرن که کو پاراستنا دینی و باوری خواه یا پیروز دکرن پاراستنا چند ویجه خواه یعنی چند ویجه خواه یا کوام وگا ایرو فرانیا ما کوی کردی نازانن کو کاوی ازدیاتیا خودی دکرن یعنی ده انجام شر دنابرا دولت عثمانی دولت صفوی روسی و هر وقت در جینار مده ین هر زیده زرار دیتنه لیسا مافیوان یه مروانه و اولکاری هاتنه بن پیکرین گلی کرده یعنی پیشم و تایبتیش جواتا ازدیاتی بگما نوسابیه بجا خودی مافی ازدیان هاتنه قرکرین ازدیان هاتنه قرکرین و وکه من به کوچبر بونه yani amci koçber bundan jberwe zalme ra خودی جواره نهیله yani amin amin gelek jwe brezan jî bîstiye şko netava jî bixemgînî çekdarên daşê vê 11 sal berê di sê tabaxa 2014 de êriş ser me mêrûjin zarok û kalên êzdiya herêma şengalê yên sivîl بێگونە kirin ئەوان هۆڤان bi dehan hezaran endamên civaka Êzî ber çavên cîhanê mixabin bi komkirî qetil kirin bê jimar keç û jinên êzdiya revandin birin darê zorê ji dîn derxistin îşkence kirin û kirine koleyên xwe hê jî hene ew jî berdewam dikin Bize Mamoste Can ez ê lêborîna xwe ji temaşevan û guhdara û taybetî ştavxwazin ji ber kêmasiya wext nikarim tevaya êş û azarên paşxanê û dîrokçaya baweriya ezdiyatî hene di vê bernameyê de bîne ser ziman ez spasiya we dikim ku we ev derfet dame me ev çend gotê bi xêra pirsa we vê pirsa we girîng bi vê pirsa we akademik و زانایی ما اف چند بس بخواد گلک سپاس مامسته برسه که کورو درش بو گلک سپاس مامسته و از اوش و ببیرانی همو جواتا ازدیان اوش کشان و مجیو کی کرد اوشن سردمن نخوش او کسین کو اش کشان درم وان بیرتین یعنی اش دافع دارم تاین اجد تاین مامسته بله ماموسته پرسه که منی دنه هیه جبو جنابه و یا پیچه که در حق تایبتمندی و ریتویلین ازدیاتی ده اون کارن هنک آگاهی بدن ماموسته
ولی سچاوا تماشاوان گودار نیجا من بریا نهاجی گوت وجی هنک گوداری کرد که وسن بله نخابن هینا کورایا راستیا اولا ازدیاتی باوریا به خوده باوریا به توصی ملک باوریا به سرو کرمتین همی خاصین خوده وان باب چاکی کو ما لالش جناب ودیتن توایات زیارت که وان ورنا پرزگاه وان ورنا ین بری پشتی افراندنا آدم جی نهات نلکولین کرن لو ما هیجی پرانیا عرف عادات و صد حد من ازدیا هیجی نهات نشیرو کرن تایبتمندی و ریتوالی ازدیاتی ین هری کنار هر چار جوهرین کو دنیا پی هاتی افراندن با آف آگر و آخر بله هر وسا گلک خودان هیمین ازدیاتی باوریا بخوده مگود باوریا بتاوسی ملک هر هفت ملیاکتین کبیر ام بروجی باوریا بروجی باوریا سمای yani samat hevit kim tellaliş gudari kim tadid بله و باوریا بستر که باران بای بروز که طوفان وکی مدا خانه کرن سرمایه به تایبتی عید و روژه چلی زبستانه و هرسا باوریا گرمی عید و روژه چلگری ما دگرن چارشم دیسا سنت و ما توکه کیزیه ایرو توکه خستستیو خواهد توکه کسکو سوره کسکه توکه ازیجی باید بنده یا ناوی خود تانسی ملک یعنی ما اویجی خفورین ریاهنه باوریا خفورین ریاهنه ما گلک دعای قربان داینه یعنی قربان چیه امچاد رنگین سر رنگ پیروز سروان رنگ پیروز مدگوت یعنی چارشمه ده بیتا چارشمه ده هاتی لما گو از وان رنگ پیروز ایروش بوی خاطر تماشان گداره و نشان بخمستو خواهی گلک باز ما است گلکی سپاس از وجهش برکو گلک که ماسیو نحقی هفته سه فرمان سر ازدیا بهاتنه ام ازدی گلک جاران جی خواه کوچور بونه گلک جودتی و نزانیج کتیا نوا مم که نوا جوا کامه تایبتی گلک جودتی کتیا نوا کم نشوب و تایبتمندی ما یعنی ریتوال ما جبر وان صدام کو هیچ گلک نیرین آن آگاداری نرسی لسر بتر پاروک کردن تینا گوتن و باوری دنیش یعنی باوری جواب کردنشی اوانج زراج بروان وقتی ما گوتی کردی تابایا کردی جبروان ناک زرا دیتنا و اوجی تی گوتن امروی بکوک بکن فرقا مش بردجمنتنا يعني ام وقت گوتی زاروک آخی کنه و زاروک درگوشی نه درگوشا کو دنیا په مزم گلک شکش خودی و تاوسی مالک رکا گوتا باسا ریتوال کر از هنه کی با سه گوتن چی بشن اره ایرو هیچ هنه ریتوالو که نشو په ازدیاتی به قول دوها بیت و زارگوتن مدتنا پرستن او شکش خودی را هنه باشه گلک رهانیه مهیجی یعنی خواهش زانه گلک رهانیه مهیجی سروری لبان هر دستونین فرض ازدیاتیت کن مد ازدیاتی ده دو فرض هنه فرض حقیقت یعنی فرض راستی و فرض طریقت یعنی یا عبادت یعنی بله اواجی اگر بیشن ارکی راستی وکر کود زارگوتنی مدد قول شرف دین ده تخوانه بیسا ام وگرن سر ایمان خواه یعنی از وکی ازدی از تم وید باوری دمه کو ایمان ما قول ما هر تشتیج مرا شیروبت کن و دعای وارد جد خانه ده و کلک دعای دجی او ده ازدی 5% حقیقت نه او چنه 5% حقیقت شیخ و پیر هسته و مربی یارو برای آخرت اول فرض سر همیز چند سنت یعنی همیز دیاد سر متوا 5% مهانه اموان گرک بینج ام بگرن سر ارکین عبادت یعنی یه طریقت بار که ما مستوس تماشان گدار نجام عبادت ما یال بروجه دعا کرنا شهادت دینی ده خانه روجی گرتن ام توزن بن فتو زکات ما
سپلو زکات ما چاتین داین ام وقتی ما بری نهاج گوتی ازدی چاتین مور کردن کریتین مور کردن ازدی سنت کردن چیه تو که ازدی مثلا او چیه مخابن جبو نیبر جبو شیرو بکرنا وان توا وقت متنا يعني أدي بقول لازم بالي ما مستكرك کلندر به سپاس ماموسته ماموسته پرسه منی دنجی شخو خباته و دیار لسر کمنا شوپیا ازدیاتیه ماموسته لگوری و ازدیاتی و کمنا شوپی چقدر گرینگن يعني ده ازدیاتی ده رولا میتوسه چیه کارم پیچکی بدیجن ماموسته سلام بله ما مست تماشابان و گدارن هجام وقت قالك جبت زانن هر ملتك خودی زانینا پیش دیروکه و چیروکه میتولوژیا خواهی بگو ما اوان لگوری شوازا جیانا خواه او شکل دانه وان پیش دیروک و افسانین جباکا ما ازدیاجی نه تنه کاری تکسکاران هم تنه کاری کسانن هم او افراندنین کولکتیف و تابعه جواکینه یعنی دما مرو تیک و ناف میتوس و کم نشو پیزدیاتی کو من د پرسا بره د جهنه کی بناف کر هنگی مرو ببینه کو میتوس و کم نشو پیزدیاتی خزنه که زندیه هنجی یا مرواتیا مزوپتامیا یعنی رجلاتا ناوین و تایبتیجی خزنه نسنامه گله کرده یعنی گله کرده بگو من تثبیتک پر باش اره ماموسته میتوسین ازدیاتی یین کو حتی نها تینا بر بعلم و زارگوتی تینا ناساندن گلک شیروین سر هبون و مزنایا خوده ملیاکتان آواکرنا دنیای وقتی دنیای دیادین خوزایی یعنی بیارین خوزایی آفراندن امرواتی ازدیاتی و گراندن آلین جهان رنگین یین کو گردونی هنه او جیب تایبتی جبركو از نعلم دارم ما مستوسف از علم داره که ازدیتی ما از نکارم قالا سرو کرمت و نبروک و وان میتوسو کم نشو پی ازدیتی جواره یک بیگ بکم يعني خوزی ویگا علم داره که ما تفرده او قول بکرناش تماشاوانو گداره مره و بسبقه سبا وقت هبه کجواره شیرو بکرنم لگوری از زن ما مست زمان باوریا اولو که نشوپ ازدیاتی هیجی تب بزاربه کرمانجی نه یعنی همو علم قول ده حقیقت و تب عبادت ما بری وگا ما گوتی ازدیاتی که من بری نه گوتی تب زمان کردی نه یعنی ما جخواد دیروکا فرمان و قطعامن ازدیاتی ده باش تین خوانه کرن که باب و باپیرین ما ازدیا دیروک و چاندا کردی بکبن شوپ و میتوسین خواه به علم بقول بسما لباس و پارزگین خواه و خوینا خواه پاخش پارستنه یعنی نامسته جان که تماشاوانو گداره نیجا وکی دنجی ما همو چیروک کلام ده ها کبن شوپ و سترانه کد نف جباکا ما ازدیا ده به تایبتی جی ین کو دنگ بیشن ازدیا پاراستنه خزنان او هیجا خیجی ویگا جی خزنا وکولینین زانستی دیروکی اکادمیتیا چاندا کردینه هر چقاس مگلک زارگوتن ستران سرحات کلام کم نشو ای ازدیاتی دوان برهمیت نها بری ویگا نها بناف کرن ده برهف کرنه و شاند بنجی که گو هیچ گلک سر پیهاتین ما ازدیان هنه که هیچ تو کس نزانه که بویش بو چه قومینه صدمه وان بویران چه بویه گلک جاران او نب راستی هاتنا دیار کرن شیروه کرن به هزاران تشتیمه ین باش دسنگی دنگ بیش و کالمیری مده بن عرض بونه و زد مخابن حمود کارن ایرو هاود کارن وان بویران درخی نصر روی عادی پیشکشی جوات آخو و خدمتکاری نتا آخو بکن یعنی
پر خمگینم یعنی براستی بگم بگوچی از پر خمگینم گلک زانینا لیکولینر گلک زانی لیکولینر و نویسکارین کردا هیچ سر جیان کسیاتی و رمانین دنگبیجین ازدیاب تایبتی ین کو بکد و امک آخاب صدان ستران کلام چیروک و هر وکودن آفران دنه تننه یعنی مخابن ما مستوى مخابن لكردستان لهر درجة از بي قوتنين بيجم هر جيدا مالي دنگ بيجا هنا هر جيدا هنا هن جي ندانا دنگ بيجا كي ازدياش مخابن إيرو كيم كس سازي دزگاه ريخستن و نوسكاري ما ازديا و كردان جي بالا خبردان سروان ستران چیروک و دنگ بيجا ازديان سر مرخاصی فیرزی لدجی داگرکران برخدانه سرانه هوناندنه آنین خستنه مالی چاندا کردی و کمنه شوپ ازدیاتی دانه خانه کرن یعنی بله مامسته مخابن دوی باله بک شاندن کو هم وکی و گود جنابه و گود گنجینه که یعنی هم جبو میتوسا کردی و کردان گرک هم خبات بکرن و هم جی بال بک شاندن یعنی سپاس مامستگیان بله بینرین عزیز و شانامه ددومه هدیه دی پرسیمه جی بداوی دبن پرسیوه هری داوی هبن جی شکره ما خوش شلوه هم بنویسینن چته بنویسین هری داوی از پرسیوه بگینم مامسته کمال تولان پرسیکه منی دنه هی مامسته پرسیکه پرخوشه مامسته از مراق دکم لگوری جنابه و تکیلیا کردی کرد و ازدیاتی اون چه وعده نرخین مامسته؟ پرساکو دلی مجی هر کی دیشینه و دل پرسیم دلی ملیت خب که از این زیده تجید بروی پرسیده بخابتم اوه یعنی پرساکه واسطی ناکوکیا مجی داخانه و پرسکرین جیب تایبتی یعنی وقتی که جمعت پرسکرین جودتی نوا کرده و ازدیاده از بخاب برخمگیم دارم راستی بشم یعنی از بشم لی از پاس که متعب پرسانی یعنی از درد خواهی تماشابان گوده آقا بشم از بس وقت که خواهی نها بلگوری برد کرنه خواهد بشم لی از تایبتی بدیتنا من خلطه که هم ازدیاتی و کردیتی شب جدا بکن یعنی اوه میری نامه شخواه من بری نها ده سالانج گوتیم که ازدیتی و کردیاتی رسانن مینا گوشت و هستی بدنه کنه یعنی جبر کو ازدی ناسینا خدایه ازدیاتی ناسینا خدایه منه و کردیتی جی ناسنامه نجاد و هبونا منه از نکارم تکلیه ازدیتی و کردیتی جهب جدا بکم وقتی نو مامگوت مامسته و از نکارم وان جهب جدا بکم وانده نفسر میزینه که اب کردیتیه و اب ازدیاتیه کسی بکن بلا او دستی خود این سر وجدان خواه و بلا دستی خود بکن هات راستیه ده مامسته ازدیاتی حاوین میتولوژی دیروک زارگوتن و چانده فروخلری یا کردیه یعنی توایا رسانیا دیروکا کردیتی دکمناریا ازدیاتیه ده و شارتیه هینا نهاتیه لیکور از بشم دیتنا من گوا که اولدارین ما ازدیان باسا اولا خواه دکن گرک مرف وان اوک نکم او ده همان دمه ده با آواکی راست به نتوا خویا کردی را جی خودی درد کردن یعنی بگو من مخابن جبر کو گله کرد و ازدی تایبتی زردشتی مسلمان علوی یا رسانی و هر وقتی دین وی راستی هیچ نزان مامسته آنجی به همدا خواه نخواست ناس بکن اوش تیده هم دوان سالین داوید او نقاش درستم لسر ناسنامه جواقع ازدیان زیده بونه یعنی مخابن دوان نقاشان ده هین تیگه و پیوین بی زلال کرن تینه بکارانی هرکش باقا پیوه کتینه و اوجی دوه صدم تبلیغویه یعنی تبلیغویه ملت ما که متوه ما امبیشن من کسی پیک و جانی کردستانی به هر بکرن یعنی کوری و بزانستی استاده کنه وره مامسته یعنی بزانستی به اندازیاری ممکن مهندسه کی وی کاری دکنه وره مامسته
از وی باوریه دم دست خوش بوی پرسه ساعت تا خوش پرسه که گله بنرخه من شخص برنامه خودش دای خانه بله ما یعنی از دکاره ما گفت یعنی وقت تابنا او اکادمیسیان و او پروفسور و او دکتر و او عالم کو لسر دیروکا ازدیاتی بدهان پرتوک نفساندن بدهان سمینارات دن بدهان کنفرانس دادن مگوت یا هینا خو بندن نوا علم ازدیاتی کره بابو یعنی اوه کو خلصتیا متوعه بلا یا مجی اثر دادن یعنی اف خلصتیا کو هین ازدیاتی نسان شیروه بکن شیروه وان لگوری دسلاتر دمه ککم بله ما استاد لگوری حکمداری دمه یعنی حکمداری ایرو چت خوازه مامسته انوسته مامسته مدرسه دنی دبستان دنی او جلوه گوریه درسه پرورده ده یعنی پرورده که سر بخواه هبونا در ولات مده و در جینار مده چی کلمت آن هبونا به طایبتی اکادمیسیانا ها قاس شاشتی که مسیل سر منت کرد بله ما استاد برکو من پرتوکا که خود جیب زده دای خانه کرن ناسانه که نشو که ازدیاتی یکی دم دای خانه کرن او تشتیر گوتنه تفش برده گلک ازدیاجی گرتنه نبیجم قچ برده ازدیا نگرتنه بس ازدیه کو خواه نناسن یعنی ام هین اجی بن تهدیتا جمینیتیه دنه بن تهدیتا پسیکولوژیا فرمانه دنه تنبونی دنه وقتی جندرمه بی مالا من بیجه که ویتشتی ببیجه ما نه حده منه تشتی که جندرمه زیده تر بیجه بله بله ما استاد يعني اف راستينه يعني بجنجوينا که او جامعه اکادمیکر و پروفسور دچن گنده ازدیال بر ازدیات سکنن اون ازدین آن کردن آن نظام چنه يعني مثلا بلا افدنگیم هر چاپمنی جی دریا اکادمیا ودا سپاس کنکو اف پاس مکرن اجبین نخو بجن خوش ما استاد اف فرمان کردن راست وان تیگان نه تنش بو نقاشا اکادمیک رانا بیگمان لید همان دمه ده علی کاری دکه کو معرف آسمان جواکا ازدی با هوا کی خورتر و راستر شیرو وش یعنی بله جبو کو اف نیرینا من چوت نه فهم کردن از بیجم هر کردک نه مجبوره کو ازدی به یعنی هر کردک نه مجبوره کو ازدیتی وک اولا قبول بکن ما قلت ازدیتی بنگا ازدبرواتیه لی حرمت آمش همو دینار رجه بیرو باوری رجه و همو پیکاتی کردستان تابایا جهانی رجه هیه یعنی جخواه گابا کو مرف لسر بنگه علم ین باوری ازدیتی بکوره لی کلیم بکن اوی دوان دجی ببینه نه استند بجم دوان دجی ببینه اصلی خود علم موجوداتی ناکه نابرا آب و آگر آخ و نورا خوده یعنی افتف او که خوده نه بجازی دیدی ورم بعد پرساج بو من تبا گرینگ بو تکر سپاست کن بدیتنا من که گود دوی ام کردی رو که خواه نل گوری چافکانی بلگه و آرشیو انداکر کرا بنرسن و بده نصب کرن مری ویگاجی میخواد بگو ما دوی ام ازدیجی باش بزانم من ام ازدیجی بتایبتی ام باش بزانم که ام نکارن ازدیاتی بی هفکاریا جواکی و سیاسیا کردیتی و کردستان بدومینی یعنی بله اولشی جبو ما ازدیا دیروک نشان داده که او هرمی که باف کاله ازدیاج زمان و چانده و کردی دور کتنه او زو آسم لبونه ما مستیانه و پیشی نوان جی ایرو هول دادن که ایرو بزمان چاندن و خریبا ازدیاتی را خودی در کردن یعنی او آسیبلاسیون خوازن وگرین او جمعه بس گرینگه درس اگه گرینگه دویم سر بسکنن از ویدارم روشنبی رو زانین ازدیاین ایرو وان شاشیتیان دوباره نکن او شاشیت ریبونه بخیر انستیتوت اکادمیا و از باندکن او نهیلن کو نفشی پیش روزی بکن روشه که وسا خطر بگه که ام تیرا در باس بون هاتنه جبر وی که از تند بجم دوی ام ازدیان دوی ام ازدی جین هر کسی که زیده تر به زمان کردی باخ و به کردی بنفسینه
و کردی بپارێزن بپارێزن بەڵێ مامۆستا ji xwe xwîner û şopîndarê me jî baş dizanin yani min bi taybetî baş dizanin ku tiştê ku min ji min hatiye min heta niha mafê bawerî û netewa xwe parastiye û ew yek di wan pirtûkê tebnav kirin kerem kirin de bi xwendevana re par vekir yani bila kerem ev gotinê ku ez dibêjim cîvekê sekinandiye bەڵێ مامۆستا ez êvî dikim yani ku ev jî min tev gotiye ku heya pêşengên êzdîtiyê û ev kesên ku xeweke netewperestên Kurd nîşan didin dev ji wan ferheng û rê û rismê xerîban yên ku bawerî û kevneşopa êzdîtiyê piçûk dikin bernedin em niha nakevne wan piçûkkirina ez wan weke roşenbîr ez sexşe min wan weke roşenbîr nas nakim yani di dawiyê de ez êzdîtî ez dîsa dibêjim dawiyê de êzdîtî koka xwe ya şaristanî û hişmendiyê de dewlemendiya Kurdîtiye yani pêk mamۆ ev kenariya şaristaniyan nijad bîr û baweriya me Kurdên êzdî Elewî Ehlî Haq Geresan Musulman Zerdeştî û her wekî din yani ev ya dewlemendiya me ye yani belê kekim keske sora reş civaka Kurdayî belê mamoste spas dikim mamoste ew piçekî behsa şaşiyên berbelav kir ez dixwazim di derbarê vê de pirseke biçûk ji we re bikim li gorî we şaşiyên berbelav di derbarê baweriya êzdiyatiyê te çi ne mamoste û sedemên berbelavbûna van şaşiyana çi bûne piçekî we behs kir ez dibêjim lê dîsa jî ama bi kurtasî hûn behs bikin behsa vê mijarê bikin bilê mamoste min got yani ez gelek spasiya cenabê we dikim ya Akademiya Kurdistanê wekî gotî Xwedîxan em zaf spasiya we dikin ku ev derfeta da me em dikaribin nêrînê xwe bi xelqê xwe re bi gelê xwe re bi der û cînarê xwe re parve bikin taybetî spaskekin em spasdarin mamoste ez teveşewan gudarên hêja dîtnan agaderî zana me Kurda min got li ser şaşîn ku derheqa dîroka Kurdîtiyê de û taybetî jî yên ser reşa civaka êzdî û baweriya êzdiyetiyê de hene parvekirin pir lewazin yani pir lewazin dema elimda zana rizgarî xwaz û roşenbirê netewa Kurdî karibin elm û zargotinê me êzdiya ya îro hêjî heye baş şîrove bikin ew ê bibînin ku di êzdiyatiyê de baweriya bi Xwedê tawsî melek milyaketan neweke ya ku di pirtûkên pîroz neweke yani baweriya me neweke ya wan pirtûkê pîroz ez binav jî bikim wekî Tewratê de Encîlê de Qur'anê û her wekî din de hatine nîşankirine yani belê mamoste em êzdî qet jî neweke ku Sultan Padişah Xelîfe Paşa Mîr Bek walî axa û jandarmên Farzî Ereba Tetera Tirkan û Osmaniya olperestê Kurdê nezan û perbistyarên hemû boylesxaneyên kolonyalîst di şîrovê xwe de dane de gotine êzdî ji cin dê û cenawer û wekî me gotî yani zindiq û bêrik û nizanim çi neqenciya bawer dikin an jî êzdî eşqiyan e dizin hovin yani ev heydûtin ev tev wan de wan şermezar dikin kekim em jî şermezar dikin ev qas bernav û gotinên şaşin baweriya me tevlî dikin pirsata ser tevlîyaviyê bû yani belê belê û koka me tevlî dikin dijminên êzdiyatî û netewa Kurdî bi van sedemên şaş heftê û sê ferman qirkirina me êzdiya peykanîne da ku ew xwe bi der ew xwe li ber dilên heval û bawermendê xwe şîrîn bikin pêşiyê me ji ber êzdiyatiya xwe û tirsa dengê wê gotina neqenc nebîzin keko ez bi nav nakim lêborînê dixwazim ne lêborînê rastî ez nav nakim yani bila temaşewan gudarê me jî baş fam bikin ez çi xeber dim ji ber vê tirsê mamoste dehan camer jî dizanin nivîskar û lêkolîner jî nivîsaniye ez ev nakim ew pêşiyê me neçûne nava gelek mal gund û bajarên ku pêdiviyê xwe fes pêk bînin yani ji tirsa re ji ber wê tirsê ku bisilmanên nezan olperest bi zarokê wan nekufirin zarokê wan jî nav
درس خانین خود وکی وان نب فیر نبن اوان دگوتن گرک زاروک ما نشنه دبستان يعني زاروك ازديان جخارة قدخت كرن يعني خواندش مارا قدخت كرن نش اولامه يعني جبر باوريا در دورامه ظلمه در دورامه يعني بسر في بهمت كرني ده جي هناك بسلماني نسان تمني وان مزن جي ايدي ناس ازدي ناس دكرن براستي بدنگه كي بلند او قوتنا ازدي بلا بناكن يعني ما قوت بلا بناكن نابشن درك ازدياده ورهسد پنجراده و دریاده و یعنی تشتیکو جامعه رومانی خود نویساندنه از در رومان نویسم خواهیم رومان نویسان دست پیم کنم به جمعه مسته دیتنا من شرم هری مزن اوکو حتی روژا ایرو هجی هنه کس گوش خورد بجن از لیکولی نرم روشن بیرم نویسکارم ناخوازن بابو ناخوازن وان شاشتی و راستیان ناس بکن زلال ببن بله هیجی به حمدا خواه دیروکا ازدیاتی و جواکا ازدی بر همه خود شیلود ناس کرد از شرم مجموعه توا یعنی لما بجمع مستا پیوسته که ام کرد درسا دیروکه دینی اولا خواه باش ناس بکن یا همی پیک نتوین کردستانی ام باش ناس بکن ام باش بزنن که پرانیا چی روک مثلا آیت لیکولین برهم و همون دیروکی که عالم و زانه نویسکار پا رخستین داگرکر کردستان سر دیروکا مرد و نتوا کردی به تایباتیش یل سر جواکا ازدی نویسانه و ازدیاتی نویسانه آنجا گوتنه کم کری ناسینا آگاداری زاننامه کرداتین کم دجمنی اولو نتوا ما همو بلگه آگایل سر ایریشین کودسراتان که نپرستین کردی مسلمان آنها سر جواقع ازدیان به هم سر و بند کرده یعنی او دوکومنت جی نهیشته او دلیل جی نهیشته نپرستنه که امجی جوان فر بین کاکی شاشتی کرده که هر وستاین دما که بصدان هزارین ازدیا بیس و جوبه بنابداره زوره قلباندنه جهنم او سر دینی خواه آنها سر دینی خواه دیسان دوایا مال و ملکی نزدیا ایرو هیچ سر ناویوان ما مستجان بلا دنگی من بچه کماشوان و گودارین و یه رئیستر بلا بزن که ازدی چما جبر چه جوالاتی خود درکتن یعنی جبر وان اگران بجیم حتی که اولدار ریبر روناکبیر و روشنبیرین کرد مسلمان پرسکری که این سرخوبونا اولو مافی جواقا ما ازدیان هر وساجی یه همه اولو بخاطر کردستانه هنه جین او جین مسلمانتی جوده نپذیرند گرگ جوان جوده پذیرند و ام نکاربن بهستی نشتمانی هبون و تنبونا همو جباکین کردی براستی ناس نکن وان راست نخوانه کرن وی آلوزی و نکوکی نبا نتوبستیا کرده هیجی بردوام بکن نویدارم دعوک معنی کنم نویدارم که روشنبیر و زانه ما بکاربن جوان لوازی و جودتی نوا اولو نتویل کردستان دهنه و گلک هیجی پسکریک باش ناس بکن وان بینن نوا کردستانی ببینن که نوا کردستانی ازدی مسیحی مسلمان و جوان ده اف ناکوکی هنه یعنی ام کرد بکاربن دیروکا میرو بکو آهو اشیر و اول جواقع خوشی لگوریا هجمندیا خواه لگوریا زارگوتنا خواه لگوریا فلکلورا خواه لگوریا وجه خواه لگوریا چاوکانی خواه دوکومنت بکن پیوسته ایدی مالپر پارتی و ریخستنی کرداجی ایدی رید ندن وان لیستکین در باستوی وان شاشیتی بونه این دیروکی او ایدی نیلن ده چاپه بنی گله گرینگه ده چاپه منی پارتی و رخصنی وان دجی اولو پولیتیک هفلی هف نبن یعنی دوی او سابه بله ما مستم چاوا او ده پارتی و رخصتن و چاپه منی خود حرمت دنم بسلمانتی خرستانی جوتی و هر وکی دن هیوید کم گره که او ساجی حرمتی بدنه همه اول کردستانه بله ما مستم اگر بدنه مجی مالوانه و امجی یک جوانن حتی وک گوتی حرمتی ندنه بیرو باوریا هبو دنه حتی ندنه بیرو هبو همه نکاربن وک خلقی لجهان آزادیه که وک هبو دنه
اتفاقا که نتوی جی راست بکن او دیدنا منه برای ساعت خوش ساعت خوش مامۆستا چقدر بەختەوەرم یا بوان شیرۆڤەیەوە گۆدار دەکەم ئەس پێکێ خۆش دەبم مامۆستا ساعتەوە خۆش مامۆستا گەلێک سپاس بەڵێ بەرسڤێکت جی دەبوو گەلێک سپاس مامۆستا بینەرên عەزیز تەماشەوانên هێژا وەشانامە ددۆمە پچێکی مەلسەر خست لێ پچێکی din jê مەلسەر بخن pirsek min dinê heye paşre ez ê çetê jî dinerim li şîroveyan pirsê we hene ez ê wan pirsana ji mamoste bipirsim lê berê ez derbasî pirsê we bibim pirsek min ê dawîn pirsa dawî ez ji mamoste Kemal Tolan re bipirsim mamoste Kemal ji xwe li diasporayê li Almanyayê niha ez dixwazim mamoste rewşa êzdiyan li diasporayê bi taybetî li Almanyayê hûn çawa dinirxînin pirsa min ê dawî jî ev e heke hûn bipirsînin em ê kêfxweş bin mamoste spas Mesela mesela çavên wekî gotî Xwedê alîkarî da min û dawe jî û da bide temaşevanê me gudarê me jî berka min alî min kir ez karim biaxivim mala we Xwedê ji razî be gelek gelek spas û taybetî spas ji bo vê pirsê jî em niha li koçberiyê me û em li diasporayê me em ê tenê niha li ser rewşa êzdiya te kerem kir pirs kir ez ê ser wê nakê jî mesva xwe bidim Rewşa giştî ya civaka êzdî li Almanya her çend gelek êzdî li Almanya xwendene û pîşeyên giring de cî girtine lê pêwendiya wan ya civakî qels e û qels xuya dike yani ev rewş encama şertên diaspora belavbûna civakê li herêmên cîreng û guherîna modela jiyanê yani pirbûna komelan û pirsgirêkê parçabûnê jî keko pirbûna wan bi xwe ne pirsgirêk e lê gava ku ew komel bê koordinasyon bê stratejî û bê armancek hevpar dixebitin ew dikarin bibne sedem parçabûna civaka me û bûne jî yani eva serê pêncî salê li Almanya me ez dibînim yani van mal û komelê me çixabatê dikin nemaz vê gotinê jî di rûyê wan de û di guhê wan de dibêjim di gelek rewşan de her komela xwe wek navend dibîne her kesek komela xwe navendekê dibîne ew jî dibîne sedem û nakokîn li ser nûnertiya me yani komelên kesayetî û neaktîv hene mamoste nav gelek komelên êzdiyan de hîn rêxistin bi şêwaza kesayetî tune rêveberî tune biryarên girîng li ser bingeha kesayetî têne girtin rast e ser bingeha kesayetî têne lê ne li ser sîstem û rêziknamaya eşkereyê yani her wiha gelek komel neaktîfin û tenê bi nav hene neaktîfin tenê bi nav hene ku ew jî dibine sedem belavbûna hêz û kêmkirina bandora civakî nakokîn di navbera nifşên nifşan de ew jî ji min re giring tabela wan heye xebat tune yani tenê tabela heye ez mixabin ez tecrübê xwe dibêjim û nêrînê xwe û serhatiyê xwe dibêjim nakokîn navbera nifşan û pirsa vegerê jî heye nakokîn navbera êzdiyên temenê wan mezin û yên temenê wan piçûk de hene di diasporê de zêdetir xuya dibin êzdiyên ku bîr û nasnama xwe li Kurdistanê nas kirine bi olperestî û keneşopiya xwe girêdayî dibînin û xwe nêzîkî welat hîs dikin yani ew kesa xwe hêja jî ew xesara min virê ne rihê me li welata bedena me Ewropaya hîn jî ji wan hêvî dikim ez hîna dîsa ji wan hêvî dikim ku zarokê wan di pêşeroja di alîkariya şertên Ewropayî vegerine wan gundên ciyên ku berê em jê hatine meşer kirine bira bibînin bira alin kerem bikin bibînin li rastiya jiyanê nîşan dide ku gelek ciwanan ku li Ewropayê mezin bûne ne amade ne ku li wan şertên dijwar ê îro de gundê bav û bapîrê xwe werin wan nexweşiya de bibînin û ji xwe re te encameke jê daxînin ji ber vê yekê pirs giring e mamoste ev e ku gelo kî ji wan nifşê nû dê vegere di wan şertê dibêjî yani em bas dikin
ev cihek û nakokî û cudayî nêrînan di navbera nivşa de zêde dibe yani ev cihê wisa xemgîniya pirsgirêkê navxweyî û kêmasiya têgihîştinê me got berê vê me kêmasî gotin gelek malbat Ewropayê di nav tekoşîna aborî de ne hîn caran pirsgirêkên zarokê xwe bi giringî nabînin mafê wan yên perwerdehî ewlekarî û parastina nasnameyê ne li têra xwe têne şopandin di heman demê de mamoste pirsgirêkên feodalî û eşîretî hîn jî di nav civaka êzdiyatiyê de mane û ew jî nakokiyên nivşan zêde dike ser nivşan zêde dike pirsgirêka herî xeter jî bi dîtina min oldarên diasporayê nikarin ji ber aboriya mala xwe belabûna êzdiyan bi aremî di nav civaka wekî berê wekî welat di nav êzdiya de herin bên erkên xwe temam bîne cî ev jî sedemekî wisa ye perwerde êzdiyatî bidine ber ciwanan nikarin bidin lewma jî piraniya ciwanan ji ber berpirsiyariya dîtina rihaniyan mahrûmin yani tune naçin hem gijnewanekan rola saziyan komela ji hevogekê mixabin gelek saziyên Kurdî û komelên êzdiyan di tekoşîna xwe de nikarin bigîjin armanceke rast koordinasyon kêm e û guftogû ya rast navbera nivşan de nehate pêşxistin guftogû tevgereke giştî ya parastin û pêşxistina êzdiyatiyê ku fêrbûna êzdiyatî bi stratejî û bi armanceke zelal bibe hîne tune ye mixabin kesên ku nav mal û komela de dersa perwerdaya olêtiyê vêga xwedê giravî didin ew ber zarokên gelê me ew mamoste bi xwe jî ne civak nasin mamoste yani ew bi xwe jî metod û dîdaktîkê mamostetiyê nizanin yani negirtine ya vêda ew şagirtî li ber destê wan fêr bibe çi fêr be ez ê dikim rastî bêne gotin û pêşê me gotiye here wî cî tevgirîne ne tevkenîne yani rastî navê ji navê Xwedê ye ez wê jî bibêjim lewma se xwe ferz bînim tiştê ku min dîtiye ber çavê min e ez wê bibêjim kesê ku rastî aciz be ew ji Xwedê jî aciz e Saeta xweş mamoste ez bêjim mamoste rêya çareserkirinê çi ez wê jî xalekê tim hevoka bînim yani çareserkirinê jî û hêvî ez karibim bersivê temaşevan û guhdar jî divê divan me de bibersivînin pirstên mamoste ez nîşeya em ê cîbine ser serav ser çawa ez vê xala rêyên çareserkirinê jî çend hevoka bîn me xwarê gelek baş be ji bo xurtkirina civakê û pêwendiya pêdiviyek û koordinasyoneke navber komela were xurtkirin yani koordinasyonek çi be platformên hevpar ji bo nivşan werne damezrandin yani nava ciwan û nivşêkêm de gerek platform bên amade her wisa rêveberiya komal û komela gerek profesyonel be wekî berî vê hem gotî were pêşxistin yani ew mamosteyên bi dîdaktîk metod û zanîna êzdiyatî de serkeftîne hebin formasyona wan divê hev yani mafê nivşa nû bigirin wan hemêz bikin yani em nikarin vî hîna bîne cî stratejiyeke giştî ji bo pêşeroja civaka me were danîn ez ê encamê de hevokeke tenê dîsa bêjim rewşa civaka êzdî li Almanya di navbera şerê navxweyî şertên diasporan guherîna nivşên de têşkandin çareserî tenê bi hevgirtin têgihîştin û rexistbûneke nû pêktin saet xweş kir saeta xweş mamoste gelek spas belê temaşevan û bînerên ezîz pirsê min xelas bû di derbarê vê weşanê de ji xwe wextê me jî piçekî taloq bû lê pirsgirêk tune weşanek têr û tije bû spasiya mamoste dikin
ناجی ماموسته که پچکی دمه و هب پچکی لسر پرسنکو سر یوتیوب هاتی از توازم بورا پاربه بکم سرسرم زچم لگوری درفتی خال گوری زانی نخوام اگر که من نداشی بلا تماشاوان گوداره می هجا زانم از سر هنک تشتا نخوازم با آخرم من از راست بشم جبو وانش کستیا جاره که نه دوباره نبن یعنی بلا ماموسته یکی گوتی سلام ماموسته کوخ ماموسته آل نفچه هزخه جبو ازیان تی چواته کوخه باساوی دک ماموسته نه کوخه ماموسته بخواد یک درس بدم بلا یک ماموسته بلا نه کوخه بلا تماشاوان ماجی رزدار سپاس کن پرساوینا که بلا اوجی ببینه ناوی گند کیوخه بله نه کوخه کیوخه کیوخ نشانه که هرما ازدیمه نسبینه ماردینه از بیشم نشانه که پارسکه که بنرخه و گلک ایدو جشن مالته در تناله کرن دوی گندی ده یعنی و گلک نشانه ازدیاتی جلوری ده آدنا پارستن از سپاسیا مجبور و خباتکار و خدمتکار وان نشانه پارس و پیشکش کن بله ساتش بله ماموسته سپاس پرسکدن وسای ماموسته تکلیک یا جی گردانک ازیاتی و زردشتیه یا جی ماگی هیا دبه هگه هبه جی دکاره به ماموسته بپرسبینه امی کیف خوش بین مجارا ازدیاتی و زردشتیه معنیه مسئله خواه مجارا که پرکوره بله و از گلک شادم یعنی شادم کومه 10,070 10,004 ev pirsgirêka siyasî çareser kir yani qed û emeka xwe yani milletê me welî berî niha jî me gotiye milletê Kurdistanê min gotareka xwe de gotiye ke ku em Kurd tev sêvê darekê ne yani em ji hev û dinê cuda bin jî hinek ji me piçûk hinek ji me mezin bin jî em tev sêvê darekê ne yani êzdiyatî û zerdeştî gelek danûstandinê wan bi hev re hene gelek nirxê wan wekê hev û dinê ne êzdiyatî berî zerdeştiyê ye gelekî berî zerdeştiyê ye gelekî berî maniye me berî niha daxaftinê xwe de bersivê xwe de jî da ku êzdiyatiya havînê mirovatiye ye ev şaxê ku ji me wekî gotî ji çanda me ya qedîm ve xetiyan e gelek kemneşop û sed û hedê me bixware birine û spas dikim ew jî wiha duan parêzin yani em waneka jî kurtasî me bersiveka wisa ve lê bersiv bi rastî ne bi vê hevokê tenê kegî wisa bi dengê te çû mamosta بله deng hatî سپاس ماموسته نهم لشروه دنریم پرسکه وساتیه پرتوکن ماموسته هنه بله ده دستپیکا و شانه ده نها 13 پرتوکن ماموسته چاپکری ده درباره باوری ازدیاتیه هنه و کمنشوپی ازدیاتیه گلک لیکولن ماموسته هنه وشانخانه نایه درکتیه وشانخانه دوزه دکارن جی پرتوکا کردی جی به دست بخن گلک مالپیرا جی به دست بخن پرتوکن ماموسته کمال تولان گلکن spas گایه بدن سپاس ماموسته پرسکه وستا هی ماموسته پرسکه بالکشه دبه گلو آگاهی هیه کو کنگی ازدی چونه حرما سرحده به تایبتی دی گوره روشاوان ده دیرو که ده چوا بویه دی گور ده ev jî birîneke me ya kûr e spas ji bo pirsa temaşevanê me saetayê xweş vê birînê dixwaze bîne ser ziman و خوش دیش دی گوره ماموسته اف کسی پرس کریه mala wî ava ez spasiyayî dikim ku ew jî çanda û zimanê me diparêze wê dekê xwe dixwê ser piyana mala wan ava taybetî eger ez werim ser koka pirsê bersiva pirsê wekî te kerem kirî navê pirtûkeke min dîroka danasîna dîroka welatê xalta û zora axayê diyem dîroka welatê xalta çawa yani xaltanî li gorî ku me belge û delîl û yanî bi lêkolînerê me re yani ê bi kurdî re jî ew mamostên me lêkolînerê me hêja jî basa vê dîroka kevnar dikin ku xaltî kîne xaltî şkurê bûn navenda xaltiya wekî me gotî ez ê bi kurtasî bersiva temaşevanê me bidim
تمام يعني دي دروب قالك دريجة نابندا خلطانية سرحدة كاكم وانا يعني ام تخرب بيجن اري بشتي ما بشتي بري زايني حزر هالصدي ده بايتاخت تاف ازدي خاني بون تاف عشري ازديا وكبوتي هرمي ازديا بون دیگارو سرحد و وکبوتی قرص و هرمی می مگوت یعنی او نابنده ما بو ویجا او گریدانا ما نه گریدانا ما کوکا ما یعنی او دبرا کوکا ما و کوکا خلطانیه و ازویت کم تماشاوانی مجی قربه و پرتوکا ما پیدا بکه و لوی دیروکا میا کنار بشوپینه و کماسیته ده بجی معقدر بله سپاس مامۆستا بله بینەرên عزیز پرسên we dikarin bipirsin her du domê pirsên me mamosta pirseke wisa ji Qosera Mêrdînê hatî li Qosera Mêrdînê çarşema reş bi Tirkî dibên qara çarşemba gelo çarşema reş an sor çîroka wê rastîn çi ye pirseke wisa ye mamosta اسپاس کمش بو بس پرسشی دیسان پس کریم بس تماشاوانه ما بوداری کرده من دست پیکی ده گوت یعنی بیتا که چارشمه هیا که کن بیتا چارشمه لناسامنا کم ده شوپ ازدیاتی یکی بینه رنج کنم آقا یعنی بارم دورا 44 سبقت دیدن دویت بوی بیتی ده همه ناوی چارشمه در باست همه چارشمه قره چارشمه سپیه چارشمه سوره وقتی من ده گوت برسوا خودش دا اوجی یعنی بشیوه هرمی و بشیوه وقتی گوتی جوابین هاتنه پارو کرن و ده علم مده ام دیسا بجم ام ایمان آخوا جوان قلبا قولا علمان هست کن بلا تماشاوانه مجی گداره مجی کرم که بنره بطایبتی البیتا چارشما سری نیسانه آنجی البیتا چارشما سور اوجی تبینیم سپاس مامۆستا pirseke din heye pirseke jinek pirsî mamosta jin dikarin elmê ezdiyatiyê bixwînin yani baweriya ezdiyatiyê rê dide ev tişta jin dikarin elmê ezdiyatiyê bixwînin yani me got li ba me kuda teva jî bi taybetî li ba me ezdiya dibêjin şêr şêre çi jine çi me yani belê mamosta ev ji bingeha me tê yani ji bingeha ezdiyatiyê tê ji ezdiyatiyê de cudetî di navbera jin û mêr de tune de heger nakokî neketine nava me eger vêga di herêmê me de tenê hinê zilam mabin ew jî nakokî wisa kirine ew jî belagaziya wan talaniya wisa kiriye ama ez ê canê vegerim bak mamosta wisa bixwe çûye li lanişê nîşangehê me dîtine nîşangehê ji wan nîşangeha bi çendîn navê bêjin fuqire yani bêjin bi bavçak ji xasa an micêr êzlamin bi çendî fuqirê navê fuqira û dayîkê me ku xizmetkarê ber wê malê bûne li ber lalişê eva heta îro hêjî kevanîne û bi taybetî yani kesek destê xwe nade ber wanêka û bi rêz cenab-ı Aditya bi rêzgirtinek mezin jinê yani وقتی هم بیشین جن یعنی دایکه یعنی دایک جی ولات جی جنه یعنی وقتی دایک با ما حقاس پیروز دزدیاتیه ده از گفتن که تنش سر وزیده که من بیشین اگر انسان ده و باور خواه این کار بکه او خدای خواه این کار بکه یعنی نبیشه باور خواه این کار بکه سپاس خوش مامۆستا بله مامۆستا گیان pirseke wisa ye mamosta saet û nîvek zêdetir şê wî lê dixwazim vê pirsa jî bipirsim mamosta roj di baweriya ezdiyatiyê de sembola rojê gelek motîfên roj heye yanî pirseke wisa heye gelo di baweriya ezdiyatiyê de sembola roj çi mamosta pirseke wisa heye من برسوا پرسا که اومده من داخوانه کرن که همه عبادت دحای ما بری ما ام به دسته خود بلند کن جبو خوده ام بری خود نورا خوده روژه یعنی روژ
روش نورك وكي جهان تغيره ام جوي وي خدايره هيبي دعادكن او نورا خو جسر دنيا كيم نكج انسانتيره جحيا حمود جيان براره اف نور با ما روجه يعني وقت مج نور يعني روجه او خداني ما روجه ما قال كذب ما مستوسف يعني ما قلت خداني روجه شمسه وشمسي ناوه كيش ناوه خدي يعني نور خديه اي باطني يعني ما تاني بالسر عرضه وبدهان دهاي ما ايكو ام روجت كن حنا وروج باما بيروزا راستا وروج قبلتها ما يعني أبز هاي فرزة ام وقت ازديما رادمن دهاي خابكن بري روج دركبه بري روج بزرقه ام بري خود دن شمس دهاي خود كن ام نيبرو بري خود دن شمس ام ايواره بري خود دن شمس يعني شش هفت دهاي ما روجه پیروزی روژه هنو سپاس مامسته گلک سپاس بله بینه رو تماشاوان هجا پرسن ما بداوی دبه هدیه دیمه بر به داویا و شانه خوبین از نوازم زده مامسته جا عاجز بکم ساعتونی وقت زده تر دم وقتان دو و شانه گلک تیر و تجه در باس بو لی هکه از دوغازم دبه و شانه ده سوزک جمامسته بستینم هکه ساعتاوی باش به پشاروج دوغازن وشانه کدن دیسا درباره باوری زیاتی ده یا جی به مجاره که دیتر سرکبن شوپی زیاتی از دوغازم سوزک دن دوشانه ده بستینم ما مستوین چت بیجنه که برنامه و تقویمه مساعد بم دوغازم وشانه کدن پشاروج باره بکن گلک تیرو تجی وقت تیری نکره یعنی گلک سپاس جبوی پرسیجی و جبوی داخوازجی و سر مشي فرزة كابو من نبوتيا بخيرا في برسي بخيرا في داخازي از ميجي ببيجدم وقت من دست هب براف كرنا كر وقت من دست زاربوتني براف كرني زاربوتنا كر كم نشوف عرف عادتي ما كرن او جاميران بختي خدانا منكو او جبو خدمتا جفاك دتنا من نجبو من تاني ومشي او صوص داوانيكا او تشتي كل با من هاتين نفساندن وقهاندن من حتى خودي علي كاربا حتى صافيان دست بدا ازي بخدمتا نفساندن وبقوتن وان جاميران وان روسبيان تبا داخوازا بين مجين وجبوي داخوازا وجي سرسري من سرچاوي من از خودي تاني از بخبري خودي دبم از بجن بدا خودی دیسا وکه ایرو ساعت بدا من و تماشاوان و گدارا و وجی که من و ام کاربن وان درد و کل خو بهوره وان زانینی خو بهوره پار بکن ارکل سر من برج منه یعنی سر من و از خدمت ملت خو و جوات خو نتا خدم بله مامسته ام گله که خوش به مامسته یعنی وکی مگود دوشانه که او قصتش ام نکارن لسربا خبن لی از باورم هری وشانه کتیر و تجه او وشان بو سپاس مامسته دوباره سه باره چار باره سپاس ام به علمه و فیر بون باوریات زیادی تجنیز و ام فیر بون مامسته از هدیه دی داوی لبرنامه تینه مامسته چکی گون هری داوی بیشن هبه کرم کن مامسته از نخوازم داوی لبینم که از تنه که گوتی از بیشم او سپاسیش بوه هندکه یعنی از وید کارم بیشم که او در فتا دامن مجی کاربو داخوازا روسپیه ما کسی که زارگوتنا خدا من تماشاوان گوداری واره پار وکرن از سلاف و رزی خود تاوایا تماشاوان گوداران رد بشم جی کارمنده ورد بشم و از دلخوش ما از کارم جاره کرنه درکرم پیشبری و دریا قنالا وده ساعت هوا خوش مالا و هوا هرابن مامسته سپاسدار مامسته جی هرابن ببین بخیر و خوشیه ده جی باکوره کردستان حتی آلمانیای سلاوین گرم سلاوین و حرمت ازشین مامسته گلک سپاس سپاس